Strah od dosadne utrke za veliku nagradu Indije koji je zavladao nakon subotnjih uvjerljivih kvalifikacija za Red Bull Sebastiana Vettela i Marka Webera ipak nije bio opravdan. Iako je Vettel u veličanstvenoj formi, iako je ostvario 3. pobjedu zaredom vodeći od starta do cilja, ostvarenje koje je posljednji napravio veliki Ayrton Senna još 88. Iako je to 4. pobjeda u nizu, prvi put u karijeri za Vettela u istoj sezoni, iako je povećao prednost u poretku vozača na 13 bodova, sve što se događalo iza njegovih leđa bilo je sjajno. Već u prvim krugovima Fernando Alonso je uspio proći prvo Hamiltona pa Buttona i probiti se na 3. mjesto, poziciju za lov na Red Bullove. Massa i Raikkonen zadržali su pozicije, a odlično se probio Nico Hülkenberg. Obračuna je bilo mnogo, Schumacher i Vergne odmah na startu, Michael ostaje bez gume i mora u boks. Nakon toga Hülkenberg Perez, pa Perez Ricciardo, dvoboj u kojem je Perez ostao bez stražnje gume. Grosjean je prošao Rosberga, a veliki dvoboj vodili su i Raikkonen i Massa u kojem je Brazilac uspio obraniti poziciju. Iako se spekuliralo s 2 prolaska kroz bokseve, jedan je bio dovoljan, a nakon zamjene guma vidjeli smo i super troboj Maldonado, Kobayashi, Senna. U završnici, u 48. krugu, Alonso je dostigao i prestigao Marka Webera, koji je nekoliko krugova ranije ostao bez kersa. Na kraju, 26. pobjeda za Sebastiana Vettela, Alonso je bio 2., Weber 3., pa Hamilton, Button, Massa, Raikkonen, Hülkenberg, Grosjean i Senna, koji je prestigao Rosberga i izbacio Mercedes iz kruga osvajača bodova. Nakon Indije Vettel ima 240 bodova, Alonso 13 manje, Kimi je na 173, a Weber sada na 167 bodova. Red Bull vodi kod konstruktora sa 407, Ferrari ima 316, McLaren 306. Već sljedeće nedjelje vozi se velika nagrada Abu Dhabija.